چقدر بسیار قوی. امروز که گیتار می‌نوازم بسیار بسیار قوتمند و خودم با خود افتخار میکنم چرا که دخترها را یاد میتم. سجا ما خیلی کوکا. Kakak sejak mana kali? Bagi kita bisa zaram, kalau gitar bisa khidala. Waktu itu gitar ya gerasa mereka با طفلا گیتاری باید بتوانم استاد گیتار. You know, I just feel that music can be a way to help give them a voice. It's a way for them to express their feelings and sing about their lives and the lives of other children and the lives of Afghanistan.